Ophis District Sports West Khasi Hills Rakhe yaka National Sports Day 2020 Kepala Pynlong yaka Jingiakop Kawang Maw Point bat Iatan Tyllai na kabenta ki khynnah Skul Swkh District. Yakane ke lympung iakop la Pynlong madan Artificial Turf MDSA Nonglang kibalawan bercimbenta daga jingshongshit na buon tli ki skul ryngkat ki nonghikai jong ki. Bah Damang Syngkon DSO West Khasi Hills ulaong ka jingpynlong yakane ka third inter-school invitation Kawang Maw Point bat Iatan Tyllai Tug of War competition 2020 kalong ïasnohkti lang bat kari India barok kawe hakajing Rakhe yaka sngi kerpang jong Major Dhyan Chand uwe naki Jingialehkai hockey jong kari. Jingiakop Tyllai Tug of War naki Shillong yaka nam lado lara daka JKMP Secondary School mau kerwat persya yaka Nativity HS School bat nagabenta ki kentay ka Nativity H School karara yaka nam lado persya yaka JKMP Secondary School mau kerwat. Jingialehkai Kawang Maw Point jugi kentay ka Hillland Presbyterian UP School kalayo yaka nam lado persya yaka Christian Principal Academy bat naki Shillong ka Modern Academy Secondary School kala penrem yaka Christian Principal Academy. Lasa miki buskit syaki kenhon hakane kasngi. Agak sedikit jongi agak negatif pemerintah. Laga bentar joki pilihan, all the best. One, Hati nak berkata sports day. Nagalian ke Ophis District Sports Officer masuk pengenci pun ya dengan New York organize ya kini ke National Sports Day mata kasih ke pendai terik yang August. Bagi je celebrate kung mene man muslim bandaki ya jingdap snem ni kasnika kejong Major Dhyan Chand ni hockey player upapauna dari India belajak ya ke Olympic medals pada 1928 1932 dan 1936 di laisi nenter ula wandra ya ke nam Olympic gold medalist na mentagari jongi hi borok way kanina takadaw bagi ya kini ke National Sports Day. Temo kipat hangni ngirki yagani ka National Sports Day hamo kurwat bini organize yagani ka inter school Mawpoiñ competition kani ka balaisin kunjuru yaga Tug of War. Temi organize lu yaki boni programs hakini ki grassroots centers ki jongi ki prepare di bulan po West Khasi Hills. Bilang kratli ki grassroots centers keleng syarani koru kita lightly but we celebrate lu yakani ka National Sports Day ki grassroots lu keleng. Khynnah layo yakai nakrai layo hun ni am. Sutunat. Kabang ni am. Bang. Duna ni kapun. Duna. Kaya may sudah kita iman komplain.